wantoota rabbi uume haasofne wanni waan kanniin uume rabbi waan kanniin uume huwa almustahiqqu isatu haqa godhataa lilcibaadati cibaadaa isatu haqa godhataa jennee turre. Amma cibaadaa san maal inni cibaadaa waan jedhu kana laaluuf deemna jecha. Wa anwaacu gosoonni alcibaadati gabbartiidha allatii isiin amara ajaje Allahu Allahan bihaa isitti gosoonni cibaadaa rabbiin isitti ajaje jennee achinitti fufne jecha. Wa anwaacu gosoonni alcibaadati gabbartiidha allatii amara Allahu ka rabbiin ajaje bihi isitti cibaadatti cibaadaan rabbiin itti ajaje jecha. Gosoonni cibaadaan rabbiin itti ajaje mithlu fakkeenya ka akka jecha. Mithlu fakkeenya yoo jennu ka akka jennee wantoota asirraa aanu kana itti fufna. Gosoonni rabbiin cibaadaan rabbiin itti ajaje ka asirraan aanu kana jecha. Mithlu ka akka jecha. Mithlu fakkeenya al-islaami islaamummaati. Islaamummatti ajajecha rabbiif masakamu gosoota ibaadaa keessaa tokko islaamummaadha jecha. Rabbiif masakamu. Lammaffaa ammoo al-iimaan amanuu iimaanatti ajaje jecha. Gosoota ibaadaa rabbiin itti ajaje keessaa tokko iimaan. Sadaffaa al-ihsaan gosoota sanniin ibaadaa keessaa kabiraa al-ihsaan. Waminhu ibaadamarraayi jecha. Waminhu isamarraayi isumarraayi inni sun ibaadaadha. Waminhu isarraayi adducaa kadhannaalleen ibaadarraayi kadhaan jecha. Itti deebinee xiqqoo isi akka isinii galuun goon. Walkhawfu sodaan. Warrajaa'u kajeellaan. Wattawakkulu irkannaan. Kunniin hundi gosoota ibaadaa irraayi jecha. Warraghbatu kajeellaan. Asittillee kajeellaan jenne asittillee kajeellaan jenne. Warrahbatu sodaan. Asittillee sodaa jenne asittillee sodaa jenne asittillee sodaa jenne amma. Walkhushuucu uf gadi qabuun. Walkhashiyatu sodaan ammallee sodaan jenne. Sodaatanniin adda babaasna xiqqoo isi. Garuu sodaan jenna jecha afaan keenyatti amma. Walinaabatu deebi'uun macsiyarraa gara xaa'aatti deebi'uun jecha. Didiinsarraa gara ammoo tole jechuutti deebi'uun jecha. Gosoota ibaadaati jecha kunni. Wal-isticaadhatu maganfannaan. Isticaanaa jechuun gargaarsifannaa. Wal-isticaanatu gargaarsifannaan. Wal-isticaadhatu maganfannaan. Isticaadhaan maganfannaadha. Gosoota ibaadaa irraa jecha kunniin. Wal-istigaathatu birmannaa barbaaduun kunniin gosoota ibaadaa irraa jecha. Wadhabxu gorraasaan. Wannadhru odhaan waa uf qabsiisuun jecha nadhirii ka godhan jecha. Nadhiriin odhaan وغير ذلك وان كنين مالي جرو هندو من أنواع الإبادة قصوت إبادة التي قصوت عبادات التي إسين أمرك أجج الله به ستي قصون عبادك كنما ليجران كربت أجج مرت ما نساتو كلها مرت إسيتو لله الله تعالى قلت إيوان ساهم مرر. والدليل رقان قوله جت الله تعالى قلته وأن المساجد هندي مسجدا هندي مسجدوني مسجد جتون بك اتصالاتا يوكان أمو همنا اتنسالاتا fuula jilbaa maalii ka jedhan kana jechuun humnoota ittiin salaata qaamni namaa jecha lachuutuu bakka bu'a jecha lachuutuu fuumal. Wa anna almasaajida masjidoonni marri masaajidaatu masjidootaatu lillaahi tarabbiiti. Falaa tad'uu hin gabbarina ma'allaahi
allaha waliin ahadan tokkoo namaa hin gabbarinaa jedhe. Gosoonni ibaadaa ka amma dubbannee fi ka hafellee marti isiituu ka rabbitti ajaje martuu ka allahaati. Faman sarafa namni garagalche namni kenne minhaa gosoota ibaadaa kanarraa ibaadarraa namni kenne shay'an homa xiqqoo takka ligayrillah nama allahaa malee jiruu namni kenne fahuwa inni sun namni kenne suni mani kana deebi'a mushrikun mushrikaa kaafirun kaafiraa. Mushrika jechuun ka rabbitti waa dabalee kaafira jechuun ka didee jecha ka rabbiin dide. Waddaliilu yoo adda adda dhufan walirra fidhamuu danda'a yookaan ammoo wal keessa seenuu danda'a jecha wanna ta'uu danda'a adda adda illee ta'uu danda'a. Waddaliilu ragaan kanaa namni rabbiin malee ibaadaa gosoota ibaadaa kana nama rabbi malee jiruuf namni garagalche mushrika kaafira jechuu irratti ragaan qawluhu jecha allahaati ta'aalaa ol tahe waman yadcu namni gabbare maca allaahi allaha waliin ilaahan gabbaramaa aakhara ka biraa laa burhaana ka ragaa hin qabne lahu isaaf ragaan kan tahin laa burhaana ka ragaan hin tahin lahu nama gabbaru saniif bihii gabbartii isaa sanitti yookaan gabbaramaa sanitti ka ragaa wayhii hin qabne ka ragaa fidatuu hin danda'u jecha namni waan kanniin uume nama biraattu jira jedhee fiduu hin danda'u kana namni kana fiduu danda'u hin jiru jechaadhaaf rabbiin ka ragaa hin qabne jedhe ragaa qabaachuu waan hin dandeenyeef fa innamaa xisaabuhu galanni isaa herregni isaa inda rabbihi rabbii isaa bira isaa jiraa waan kijibee rabbi irratti godhe kana mindaa isaa rabbi biraa argataa. Innahuu sha'niin dubbiin laa yuflixu hin milkaahu alkaafiruun warri kafare hin milkaahu jechuun namni akkasii sun kaafiraa jecha akkan haganuma qaraan fuuluma takka kama asirra mul'atu kana haganuma kun ola isiniin dhibu irra deebi'ee xiqqoo isin ibsa isin jalaa hin babal'isuu xiqqum ganaallee itti dhufna waan ta'eef kunniin hunduu ragaa adda addaan qaba waan ta'eef ragaa kanniin maraatu waan finnuuf gaafa sanillee dubbachuu dandeenya xiqqeessinee dubbannam wa anwaa'u isin ka isin irraa eegamu irra caalaa waan ka amma dubbatuu deemnu kana qalbitti qabatuudha malee jecha asirra jiru kana hiika isaa beekutu isin irraa eegama ka akka amma fin'ee kana haga amma fin'e kana beekuun isin irraa eegama jecha warra jalqaburra. Wa anwaa'u gosoonni alcibaadati gabbartii allatii amara allahu ka rabbiin ajajee bihi isitti gosoonni cibaadaa ka rabbi itti ajaje mithlu akka al-islaam islaamummaati. Islaamummaa jechuun maa inni arkaana isaa shanan qabatee islaamummaa waan isa jala sooma zakaata hajji kana hunda qaba jecha achi islaamummaa jalallee damee babal'atu jira jecha gosoonni cibaadaa rabbiin itti ajajee keessaa tokko islaamummaa gosoota wannaa islaamummaa jala jiru kana gosoota isaa kana rabbiin malee nama biraatiif kennuun shirkii nama geessa jechu kaafira nama taasisa jechu. Kun hundi ammoo gosoonni ibaadaa sunniin hajjiin zakaa maaliin kunniin hundi ka rabbi qofaati jecha. Wal iimaanu akka iimaana jechuun maa arkana iimaanaa jahan hin beeytan rabbi qofatti amanuu isa qofatti iimaana rabbitti amanuu mataan isaa waa hedduuf jalaa qaba jecha akka arkaana iimaanaa baranne sanitti jecha. Kana hunda rabbi qofaaf godhu. Wal ihsaan tolchuu ihsaana jechuun tolchuu ihsaana jechuun ati akka rabbiin akka argituutti gabbaru akka waan laaltee argituutti osoo inni ati arguullee baattee inni si argaa kana beektee gabbaruudha jecha. Waminhu ibaadarraahi addu'aa'u kadhaan akkana naa godhi jedhanii kadhachuun ibaadarraayi sirri babal'isna
hiikna maan isaa isin haa galuuf malee booda ganaa itti dhufna hunda isaa ragaa qaba waan ta'eef kitaabni haala sanii waan kaa'eef asitti dubbatuun isin jalaa battansa kadhaan jecha wal khawfi sodaan waan nama miidhu jalaa waan nama miidhu wanni wahiin nama miidha jedha kana bineensa sodaatan kan sodaa akkasiitiin khawfii jedhan garuu amma asitti sodaan amma rabbii qofaaf godhamuu qaba jedhan sodaa xabii'aa ka akka bineensa sodaatu yoo namni si dha'uuf ta'e jalaa sodaattee gajjechuu waan akkasiisan osoo hin taane sodaa gosuma sanii taate sodaa ammoo gabbartiif sodaatan jecha sodaa ammoo waan homaas hin goone sodaattu jecha akka walii rabbiiti jettee nama sodaatu jechuun waan akkasii jecha wanni sun qabrii faa sodaatu waan akkasii jecha waan homaas hin goone sodaa akkasii sani jecha sodaan amma rabbiif malee homaafuu godhamuun hin ta'u jennu kun warrajaa kajeellaa akkamiiti jennaan kajeellaa ila waan akka waan dhiyoo si jirutti kajeeltu osoo fagoo jiraatellee akka waan dhiyoo jirutti kajeeltu jecha kajeellaa akkasii kajeellaan rabbiin ka kajeeltu rabbi jecha ka kajeelamu waasii godhuudhaaf ka kajeelamu rabbi malee waan biraatiif godhuun hin ta'u jecha kun cibaadaadha jecha tawakkula jechuun irkannaa jechuun tawakkula akkuma gizee hedduu maqaa markaza kennaati wal fakkaatee tawakkula kana ibsinu sababa dalagaa rabbitu ammoo wanni hundi harka rabbii jira jettee rabbii kan keetitti uf kennu jecha isarra irkatu warraghba kajeellaan kun amma nama biraatiif yoo ta'e shirkii ta'a jecha warraghbatu kajeellaa akkamiiti kajeellaan kun ammoo kajeellaa jaalala qabdu jecha jaalala of keessaa qabdu waa wahii hawwitee kajeeltu santu raghbaa jedhama jecha kajeellaa akkasiitiin raghbaa jedhan jecha warrahbatu sodaa akkamiiti tun ammoo sodaa baqannaa of keessaa qabdu dheefa of keessaa qabdu ta dheefa of keessaa qabdu jecha ka natuqa jedhanii waan fakkeenyaaf rabbiin ka sodaan rabbii ka rahbaa jedhamtu tun rabbiin naqaxxaa jedhanii macsiyaa isarraa goruu jecha jalaa dheessu macsiyaa san dheefa of keessaa qabu jecha rahbaan sunillee sodaan akkanaa tunillee rabbi qofaaf taati wal khushuuc uf gaqqabu uf gadi cabsanii gadi jechuu jecha uf gadi cabsu ka qaamaan gadi jechuu osoo hin taane qalbiiti amma kun qaamnillee gizee garii itti hirmaatuu danda'a jecha khushuuca jechaan uf gaqqabuu guddina isaa yaaduu uf xiqqeessu jecha ka akkas godhan sun rabbii qofaafi khashiyaalleen sodaa akkamiiti tun ammoo sodaa beekumsa irratti hundoofti sodaa beekumsa nama sodaatan irratti hundoofti rabbii kan kee guddina isaa beekaa ka sodaattu santu sodaa khashiyaa jedhama jecha kun hundi ka rabbiin guddaa waa hunda gochuu danda'u ka si argu bakka ati namni sin arginetti illee si argu rabbi waan ta'eef sodaa akkasiisan rabbi qofaaf kennitaa jecha wal inaabatu deebi'uu inaabaa jechaan diddarraa gara tole jedhiinsaa deebi'u jecha achi ka baqattu sanirraa as gara isaatti deebi'u jecha waan biraa kajeeltu san jechuun qalbiin tante isa diduu kajeeltu san isa tole jechuu malee falli hin jiru jettee as deebi'u jecha inaabaa jecha macsiyarraa gara xaa'atti deebi'u jecha wal isti'aanatu gargaarsifannaa yaa rabbi na gargaar iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ka jennee kadhannu kana jecha gargaarsifannaa sima qofaan gargaarsifannaa ka jennee suuraa faatihaa keessatti gizee mara qaraanu isti'aanaan sun rabbi qofaafi jecha gargaarsifannaa waan barbaadnu hunda irratti isatu nu gargaara jecha wal isti'aadhatu maganfannaa ka itti maganfannu ka tika ittiin barbaannu jecha ka tika ittiin barbaannu ka nu tiksu ka nu eegu isti'aadhaa jechaan maganfannaa jecha shayxaan irraa faa maganfatuu waan nama miidhuu hundarraa ka itti maganfatan rabbi qofaa jecha wal istigaathatu birmannaa barbaadu amrii si mudatu mararratti
yoo wanni wahii si mudate waan kaarisaa balaa wahii bahri keessatti wannaan si dhufte bubbeen bishaan ol kaas fakkeenyaaf waan akkanaa kana irratti jecha istigaasaa jechuun gosoota akkasiisan rabbi irratti rabbii kan keetiif birman ka barbaaddu rabbi qofa jecha birmannaa ka irra barbaadan waan nama cinqe mara irratti ka birmannaa irra barbaadan isa qofa jecha galtee namarraa ka kaasu isa qofa jecha kana nama rabbi malee jiruutti yoo ka gootu taate naa birmadhu eebaluu kiyya sheebseen maalii yoo ka jettu taate mushrika taataa jecha kaafira taataa jecha wadhabxu gurraasaan illee rabbi qofaafi jecha namni wanni osoo waan xiqqoollee ta'ee wanni gorra'an rabbi qofaafi jecha maqaa waan biraati wanni wahii yoo gorra'amte yoo gorraati mushrika taata kaafira taata jecha waan kana kitaabu tawxiid ganaa itti dhufnu keessatti waan baay'ee dubbatuuf deemna jecha inshallah wannadhru odhaa godhuulleen uf qabsiisuulleen ka rabbi qofaafi jecha gosti ibaadaa wagayru dhaalika kana malee jiru jecha wagayru dhaalika kana malee jiru kana jechuun almadhkuur jecha wannichi ka dubbatame jecha madhkuur ka dubbatame gosoonni ibaadaa amma dubbatame kana malee ka jirullee jecha gayri jechaan malee jecha min anwaa'i al-ibaadati gosoota ibaadaa allati gosoota ibaadaa amara Allahu ka rabbiin ajaje bihi sitti gosoota ibaadaa rabbiin itti ajaje martummaanuu ka kana malee ka amma dubbanne kana malee ka jirtu martummaan illee kulluhaa marti isiitu lillahi ta'allahuuti ta'ala ol ta'e marti gosoota ibaadaa ka amma dubbanneef ka kanarraa hafellee ka Allahaa qofaati akkas tahuu irratti ka Allahaa qofa tahuu irratti ragaan wa daliil qawluhu ta'ala aayatuma kana dura barannee bira dabarsine wa anna almasaajida lillahi falaa tad'u ma'a Allaahi ahadaa iddoon salaataa iddoon itti salaatan yookaan ammoo humni kankee qaamni kankee tarabbiiti rabbuma uume isa qofatu haqa godhataa falaa tad'uu hin gabbarinaa ma'a Allaahi Allaha wajjin ahadan tokkoo namaa jedhe rabbiin keen ragaan kana jecha tole faman sarafa namni garagalchi namni kenne minhaa gosoota ibaadaa kanarraa anwaa kanatti deebi'a gosoota ibaadaa kanarraa namni kenne minhaan anwaa kana isii tanarraa gosoota jecha anwaa jecha gosoota ibaadaa kanarraa namni kenne shay'an waan tokko namni kenne ligayrillaahi nama Allaha malee jiru namni kenne fahuwa namni kenne sun maniin sun mushrikun kaafirun mushrika kaafiraa nama rabbitti qindeessu ka rabbiin didee jecha mushrika jechuun ka rabbitti dabalu jecha kaafira jechuun ka rabbiin dide jecha wal jalallee seenuu danda'a akkuma isin hime kan waddaliilu ragaan namni sun kaafira mushrika jechuu irratti qawluhu ta'aalaa jecha rabbii ol aaneeti waman yad'u namni gabbare waamate ma'a Allaahi Allaha waliin ilaahan gabbaramaa aakhara biraa laa burhaana lahu ka ragaa hin qabne bihi gabbaruu sanitti ka ragaa hin qabne yaamatuu sanitti ka ragaa hin qabne bihi yaamatutti deebisna yoo barbaade laa burhaana lahu ka hujjaan isaaf hin taane lahu asiitan ammoo manii kanatti deebisna jecha nama sanitti jecha waman namni yad'u damiira deebisuu akka barattaniif keessa bubuusaa jira waman yad'u namni gabbare ma'a Allaahi rabbii Allaha waliin ilaahan gabbaramaa aakhara biraa laa burhaana lahu ka ragaa isaaf hin jirre bihi gabbartii sanitti fa innamaa xisaabuhu gaafiin isaa herregni nama sanii inda rabbihi rabbii isaa bira jira damiirra achi deebi'a innahu sha'niin jechuun isinii himee jira kana dura laa yuflixu hin milkaahu alkaafiruun warri rabbiin dide hin milkaahu akkana inshallah akkasis salphiftanii bareechiftanii qabattan waan xiqqoodha inillee xiqqoo isinii kenne isinillee bareechiftanii qabattanii ka itti aanutti irraa inshallah rabbiin nu haa gargaaru